Karbi Langpi Hydroelectric Project akung longlek kangraya de malong MLA Dr. Mansing Rong Pik ka homridam. Lahore Region Police Post Special naka checking along drugs ke wana bang hu kaching nang. Singhason constituency ki parlo disubai mojadar rong pen sai nilang sorong kachilenga tawar piniani anta mesen kachilenga tawar avilang. Kardom katni sabirta thanbak nilijunaliti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Non malom akili arwi kijang pikajok Karbi lang piaroy pinangan lang kang bakpen lang akong aray ke do arat atum ke pinangan akisung chitong nanglo jasimet pen lapuan lang kang bak long pop laki Karbi lang pi hydroelectric project ademalong lang kipat pikajok lang kithopen simen men lang kang bak long pop abirta pirangki hundor kropen birta nang pele. Halapu social media long kacethan sai bangso dem kaching hang do tang luputa do lasipini ahokalam kapatini damji aphan number 20 wathat langso LA MLA Dr. Mansing Rong Pipen adimak long alongan kahomri padodam adimak long along kithek dam long atengke demle podok dok atwar chitim an kanglem wang kidojok sai khiatum nanat kacheleng jiaphan akisung do koklo halapu demamang anan abangke inglong achitim ji men kirun hup ajok Dema long ki or thipji angring tado. Kopi ko son pen si bang solong le kanglem nang kok aputhak. General Manager pen kaning jeke lapuson henlo. Jong paisa mati tu biar unstable mati. Ei mati tu etia ei kejun neran pa borokhon dia karone mati tu বহুত জায়গাত খহি গৈছে ল্যান্ডস্লাইড হৈছে আৰু ইয়াত দেখিছো এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল ফাট মেলি বহি যাবলৈ লৈছে এইটো এতিয়া কাৰণটো আমাৰ ভূবিজ্ঞানীসকলেহে গম পাব আমি ইমান ধৰিব পৰা নাই কিন্তু মাটিটো কোমল হোৱাৰ কাৰণে আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মাটিটো বহি গৈছে বুলি আমি কৈ থৈছোঁ Langpiaroy akung ki doara datum thangnat ka pheriaret nang jiawe pusi MLA Dr. Mansing Rong Pipen pherang kyang no ningje ka pheri me bangke non mat ke awe hai sta laso along lekang rai pen men ting nam thip la bangke ki ting long ver ge kali la bangke mo phi eng ten phlin no te la bangke ha aberan ke la ke langa pang bak men si munitum ahem arit kadu ko we la huyanta phalang no thai pola ke la hanu isi ka pheri me ke la long lekang rai pen ki ting bangke ang pe a dam we ka bangke nong ke thu thai lo pot lang roi ko song se aprang la ting te aprang ke duma la sona ting si do ang pen isi ke ko pai bangke da ka bang di mason he ha umia mason ba ha umrong so stage 1 mason hal da ke alang ke ting bang atui the u da ka bang atui bihe ke bang si hala hui kwan si phere me ma la bang ke jerso hala pen phere me ke me lo sta la tum an ke awaji National Highway 36 Lahore Region Police Post along Chitini Phaing Kora near Cape Ani Adap Apor Inters Manujar Gogoi Pen Special Naka checking ki padobom Apor Ahud Ihum LP truck S01 KC 4951 kahonthe meme pen khangdun cheksi kirika khuruka hut rakia hormomate drugs ki longdun Drugs ki wanaphan kinep adimalong bukajan SDPO bukajan CI lapen delai OC atum paledun si LP truck lapen drugs heroin delai police station along an wanted lo bukajan CI pen phirang kyang nukaning je pon ke drugs lean at pen lean phora gram pho an long pon lapen sikasuri pho kep an atangkata long pon pusi pachini Labangso drugs international market along Sika Kuti Thom Kep to se ador doji lapen laso drugs Manipur pen wansi Guwahati an ki ponjia phan kachisik puta pachini pon drugs ki wan pen Lahore Region Police Post Special naka checking along Kachingnang check Bongaigaon district Jogi Ghopa police station ki parlo Pachania Pahara Rongamekar Ekbar Ali Asopo Ismer Ali Ara Thom Kep puta keton kilang asai phuatum pen phirang kyang no than pachini Singhason constituency ki parlo disubai mojadar arong pen sai nilang so arong an adak kilometer pri ajak kiding atwar piniani anta
arlong ithan lapen sang ti imu natta pakloklet pinla saini langso Thomas timungarong kachuboche ke pinipina pen kalilo kijum nai dani kan phokep soselo bonta piniani antame ladon truck cap arat atum barlanang lelote aningkan wang ta inghan player bok ajo kitong ansi kisung charsi nang bomlang lasi kanghon kajin so pen singhason MSC mate Karbi Autonomous Council em alangli amethangarat lo puchima thara sangti harlong pen bangso tuwar nang kasalok jia phansi rongasar Thomas timung la pen kiongdung alangli maker atumahin pen kachuning ripado normalam so porphan birta moington pexena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanch juice. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanch water. dihinamo piputhot birta along wangthulo Nilip constituency ki parlo Koilamati Dhoniraming Tiarong Mekar non ki do Dwarbaguri MSC constituency ki parlo Hemari rong pipen Kalitang Kache rong Parpia Supo Pumen rong pi Atat home ke praisi alangli akeng ki so pining pending kan kep an to tanglo Sitame pinyarni anta kimejiang thekkawe pinlang lasi hospital along sekachilang damjia phan Pumen rong pipen Karbi Autonomous Council CM Tuliram rong hangaphan kirap kachohang Pumen rong pi bank account number 384893264457 IFSC code number SBIN 0009405 laben alangli phone number lake 6002392009 hello Pinikar Prime Time ang kelapons kang ton piglo dumi thakmi kurwang thu